টকিঅ' অলিম্পিকৰ নীৰজ চোপ্ৰাৰ বিষয়ে কোনে নাজানে। অলৰেডি ময়ো এটা ভিডিঅ' বনাইছোঁ, আপোনালোকে চাব পাৰে নীৰজ চোপ্ৰাৰ ওপৰত। নীৰজ চোপ্ৰাই ভাৰতৰ বাবে সোণৰ পদক কঢ়িয়াই আনিছিল জেভলিন থ্ৰ'ত, আমাৰ বাবে সন্মান কঢ়িয়াই আনিছিলে, খুব গৌৰৱৰ বিষয়। কিন্তু আমি দেবেন্দ্ৰ জাজাৰিয়াৰ বিষয়ে জানো জানো? কিমানজনে দেবেন্দ্ৰ জাজাৰিয়াক চিনি পায়? কোন হয় তেওঁ? দেবেন্দ্ৰ জাজাৰিয়া সেইজনে ব্যক্তি যিয়ে ভাৰতৰ বাবে পেৰা অলিম্পিক্সত দুটাকৈ সোণৰ পদক কঢ়িয়াই আনিছে। 2004 চনৰ এথেন্স অলিম্পিকত, তাৰপিছত 2016 চনৰ ৰিঅ' ডা জেনেৰিঅ' অলিম্পিক্সত তেওঁ জেভলিন থ্ৰ'ত, ছেম কেটেগৰী জেভলিন থ্ৰ'ত তেওঁ সোণৰ পদক কঢ়িয়াই আনিছে। আজিৰ পৰা 16 বছৰ আগতে তেওঁ সোণৰ পদক কঢ়িয়াই আনিছিলে জেভলিন থ্ৰ'ত। কিন্তু এতিয়া আমি নীৰজ চোপ্ৰাক সকলোৱে জানো, সন্মান দিছোঁ, তেওঁক সন্মান দিব লাগিব, তেওঁ দেশৰ বাবে সন্মান কঢ়িয়াই আনিছে। কিন্তু আমি লগতে দেবেন্দ্ৰ জাজাৰিয়াকো সন্মান দিয়াটো দৰকাৰ, কাৰণ তেওঁ পেৰা অলিম্পিক্সত ভাৰতৰ বাবে দুটাকৈ সোণৰ পদক কঢ়িয়াই আনিছে। वंदे मातरम दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम देवेंद्र जाजड़िया है और मुझे गर्व है कि पैरा ओलंपिक मुझे भारत को रिप्रेजेंट करने का मौका मिल रहा है। पिछले कई सालों से हमने अपने कोचेज के साथ मिलकर दिन रात एक किया है ताकि हम पैरा ओलंपिक में मेडल लाकर देश का नाम रोशन कर सकें। किसी भी एथलीट के लिए अपने देश के लिए ओलंपिक जैसे वर्ल्ड क्लास इवेंट में भाग लेना, उसमें मेडल लेने के लिए जी जान लगा देना, ये एक सपने के सच होने जैसा है। मुझे खुशी है कि बरसों की मेहनत और प्रैक्टिस का ये रिजल्ट है। मुझे अवसर मिला है कि मैं अपने देश के लिए मेडल लाऊं। पैरा ओलंपिक एक महाकुंभ की तरह है जहां दुनिया के अलग अलग देशों के एथलीट अपनी प्रतिभा, खेल प्रतिभा का प्रदर्शन करते हैं। मुझे आप सभी की शुभकामनाएं चाहिए ताकि मैं अपना बेस्ट वहां परफॉर्मेंस दे पाऊं। देश के लिए गोल्ड मेडल लाना ही मेरा सपना है।